Estamos aqui com os representantes da empresa RUC da Finlândia, trazendo tecnologia na área do aço, trazendo nesse encontro com empresários, lideranças aqui do Rio Grande do Sul, uma parte de Santa Catarina, um pouquinho da estrutura dos produtos que a RUC tem. Joaquim, vamos fazer um bate-papo aqui com o teu parceiro, mostrando qual é o grande diferencial, como é que a RUC vê o mercado brasileiro na conjuntura em 2011. Veli-Matti, he's asking how RUC is seeing the Brazilian market now for 2011. We see it very good for RUC at the moment, and it's growing very rapidly, and we are very pleased about the situation in Brazil at the moment. Last year we grew here in Brazil about 300%, and we also aiming to grow this year a bit more than that, so we are really pleased about the Brazilian market and how it's going on. Segmentos, o que a RUC vem buscar de segmentos que ele colocaria, por exemplo, vamos trabalhar com guindastes, vamos trabalhar com caminhão pesado, qual é o foco da RUC no Brasil? Veli-Matti, what are the segments, what are the market areas we are aiming here in Brazil? The main areas are what we call it is lifting, handling and transportation, which means the trucks and cranes and the road implements. And then the other segment where we are aiming to is the mining industry. So those are the two big parts where we are at the moment, and then the third will be the agricultural industry. So those are the main things. Alguma coisa ligada diretamente, por exemplo, uma construção civil, alguma coisa além da indústria pesada, além desse segmento? Do we have any ideas about also start to work in the construction industry, building industry, or something else beside those you mentioned right now? RUC has basically three divisions, which is the construction and engineering and metals. And in the longer run, definitely the RUC construction will be also on this market as engineering also. So, but that's a longer process. So we start with the metals and then coming later on with the construction and engineering also here. So, yeah. Uma outra coisa importante, qual é o grande diferencial que ele vê da RUC, do produto RUC para o mercado? Ele vem, qual é a composição, é a maneira de produzir, industrializar esse aço que faz a diferença aqui no mercado? Veli-Matti, what is our big difference we have to offer here for this market as far as products, the way we are producing the product? If I understood it right, so the biggest thing is this, that we are developing very hard these so-called ultra high strength steels, which are not yet on the market in Brazil, and also these wear resistant steels, where especially in the thinner gauge of the products we are the leading in the world at the moment, and that's what we also want to bring to the Brazil for the customers to use them. Uma coisa importante, qual é a projeção da RUC e crescimento ano a ano nesse mercado, que a gente sabe que tem muita coisa para se fazer ainda? What is our projection for growth from year to year for the next few years? Basically the growth in these special steels, in high strength and ultra high strength and wear resistant steels, is in the next 3 years we should have from our production 50%. So that means the growth of 15 to 20% per year. Belo crescimento. Vamos falar um pouquinho a RUC, a estrutura que ela, quantos funcionários ela tem lá na Finlândia, por exemplo? Veli-Matti, he's asking how many employees we have in Finland and what the structure is of RUC in Finland. Basically the Finland is our, or the Scandinavia is our home market. And totally RUC has 11,700 people to work in the company, and about 6,500 only in Finland. And the main area is to serve all the Finnish customers with the construction and engineering and metals. So that's the construction there, and starting also from so-called standard products to the high strength products. So. Vamos ter muito o que falar da RUC aqui nessa parceria com a PCP, mas a gente já agradece. Sucesso, Okay. Thank né? you very much. Thank you.
E a gente tem o prazer, num programa empresarial, de trazer gente que faz realmente a diferença para melhor no mercado. Estamos mais uma vez aqui no Intercity, em Caxias do Sul, trazendo para você esse evento promovido pela PCP Produtos Siderúrgicos, em parceria com a RUC, que é uma empresa internacional finlandesa de metais especiais. Hoje a gente vai conversar então um pouquinho com o seu Hannu Idren, não sei se é a pronúncia correta, mas ele veio aqui trazer informações importantes para o mercado caxiense a respeito de aços especiais, o Optim e o Haex, que são aços diferenciais para a produção de máquinas de minério, para construção civil, guindastes, esse tipo de equipamento. Então vou conversar um pouquinho com ele e vocês vão acompanhando, até porque ele é finlandês, não fala português, mas vamos ver o que vai acontecer aqui. I would like to know, and I think that the Brazilian people that watching us would like to know about the hook in the road. Where is the principal base of hook in the road, and how many countries do you have a business? RUC is working in 27 countries, or we have our own stuff in 27 countries at the moment, and we are working globally, so we are selling our products practically in all countries in the world. Very nice. And how many employees have RUC? We have about 12,000 employees at the moment. How these products, Optim and Haex, can be used on companies in Brazil? If we take some examples like Optim steels, high strength structural steels, it is possible to improve the performance of cranes and other type of load carrying and load handling equipment by utilizing and using these steels. So by using higher strength, it is possible to increase the reach of the crane or load bearing capacity of a crane. That's as an example. Okay. How do you see this relationship with PCP in Brazil? How do you see all this connection and partnership with this company? I see this partnership with PCP very good. This is the first time I personally meet these PCP guys, but the relationship is good, and they have organized all these seminars in a very good way. And I see that we have a good future ahead together. And who is the Brazilian positioned in the steel market in the road? Brazil, I see a very good market for high strength and wear resistant steels. You have a lot of mining industry in Brazil, which is a market segment for wear-resistant steels, and I have seen here a lot of crane building, building of transportation equipment, where is a place for high-strength steels. Thank you for your participate here in our program. It's been my pleasure. It's our pleasure. And você que está nos assistindo, espero que tenha sido bom para você assistir um pouquinho sobre isso. Peço desculpas por qualquer inconveniente de linguagem, mas aqui a gente traz para você um pouquinho mais de informação mundial sobre o mercado do aço e mostrar também um pouquinho dessa parceria entre a RUC, que é uma empresa finlandesa que existe desde os anos 60, né, com mais de 12 mil funcionários, atuante em 27 países, cerca de 27 países, e trabalha com material especial, que são esses dois tipos de aço que a gente trouxe para você, que aqui você encontra na PCP aqui em Caxias do Sul, que é essa empresa que fornece o mercado caxiense e brasileiro. Então confira mais sobre as entrevistas feitas aqui no Intercity e com certeza você vai tornar a sua empresa mais competitiva no mercado, trabalhando com tecnologia em aço e com as empresas do mercado caxiense. Tá aí a PCP e sua equipe. Mais uma vez eu agradeço e aqui você já sabe, tecnologia e informação.